subhanahu wa ta'ala. Yari na ing guru mulia amoy lang ta simumpiang hapon na to kalasan demikian na insyaallah taala magpangaji kita di waktu ini. Sa murag man dia aum dia pelatihan ka to dia akan cari makuanin pagka ini. Kuya kabaitaan ng tayo ng na ikaw nagsusuok ng hiyantot. Na. Way may nang tarong ka, sarap duway ng nombor nila. Narida mo, nung karung-karunguan niyo sa hati ko, Pipoy. Karunguan niyo rin sa blongta, ako. Hari data sulayan tanah lauta insyaallah manu itu yang kita aman jari rin na kita magpalugay Pipoy ya lauta mamuntulan na kita itokbal ko yung guru mulia guru kalasaan wairud narukain dengan Syekh Julhabir Darkis wal yatafaddal siyadatuhu maskura. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد mga kataw-taymang huran sing kami hapag-iman na yarin ay sabkitan ni ulong ta itiapap kayong yungogi tiranan ini sinidaul Islam ya din satya in sumampay katutaniw in suara-suara sinidaul Islam laway ding ha-Quran iwaling sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumampay maong pamatay tay nga singkitaniw amo in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusya ihilan sila pagdungog asupaya hipangdungog maun kakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari niya na mga kakasi hapag-iman, dari na naning ukatan, na in tanda kumaman ti wakto o paisab, makakawa kita ni pangadjian, na in pangadjian sing kita ni harum ini, amo na in awwal manzil. Niya panagnaan, datungan hulaan si manusia mattu pa adlaw akhirat. Na inini wayro untuk pagduaro ang mga kataw-taymang huran pa agam Islam. Wayro uling asyulakan si manusia ya katutan yung indumakpak sadya inini. Kanan kita niyo yari hababo singgumi, alhamdulillah. Ya ipakita niyo masih bibiusan sintuhan na to Rabbul Alamin kabuhi. Murah-murahan mapakay na to yung kabuhi ini pakabayaan niya. Pahi kaulong rita sin mahasut si mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Nain inuhulaan ini mga kataw-taymang huran lando makajay, lando makabuha, makadahig. Hulahan si manusia amo indagpakan niya maun wasin longta sin panglaway-laway na di hawabusin gumi na tanda sin tumakpak da kanya in panagnaan longta amin awwalu manzil min manazil akhirah innahu alqab panagnaan huhulaan ting hamahulaan din manusia ipon sin Allah ta'ala paadlaw akhirat tumakpak sila matto amuna in muna in pangubuin kubul amuna in uyan singkitan yung manamuna in tudjuhan hulaan singkitan niyo in harap pa kubul katan mga palangwan pa akam Islam. Na piya na sing kawaita yan akan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ila waqafa ala al-qabri baka hatta yabulla lihyatahu.
Ingkaunan sin Uthman ibn Affan, karitaan siya sin Allah Ta'ala, apabila doon siya tumindog doon hakubol, tawakang nakabisita siya pa kubol, tumindog siya doon haon sa taiwan, magtangis siya. Magtangis siya sambil magdunok. Ang inlong tain luha niya yung maripapungot niya yaw. Mawasak sinamin luha niya. At inyabukon tangis ula-ula mga katotay manghuran. Sambil aun imyan kaniya, tadkurul jannata wan nara fala tabki. Yato yung beta, masabot lang niya insuro ka ibal sinar ka di ikaw lang na tumangis. Watabki min hada. Sumagawa, tumangis kolong niya bang kau ha, yari ha, tindukan mo yan hapul. Inagin niya, payapul, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa munatulaw na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng sabda, qal, innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Kana lang na sa munatod in kubul, amo iniin panagnaan, uhulaan, sin manusya paadlaw akhirat. Amo indatungan dun haon. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysaru minhu. Nahisis na lapas dun haon, hapanagna lambang yan, panagnaan hulaan yan, nalapas siya dun haon, mapuas na rin ito hato, na maluhay na kanya. Maluhayon na kanya, ipag-isam, ingkatan, pakarajaan na rin ito hato. Wa in lam yanju minhu, fama ba'dahu ashaddu minhu. Nahisisin wala nalakpas dun haon, hapanag na ang lambang niya padlaw akhirat. Amo na dun halom simpakubulan niya. Wala siya nalakpas, wala siya nakapas dun haon. Na mapuas niya, labi pa ingkasigpitan dumakpak kanya. Ingkasusahan, ingkaminsanaan, labi pa ingkadatungan siya. Wala yasukku aqilun anna nuzulahu fil qabri atin la majala. Nawayroon tun pagduaro, hamanga sila, lando yaon imbal akkal. Ampin hikadasukin maun sila palom simpakubulan yaon, inyak tutan tudumatong sadya wayroon na amo ilong tawayroon pago yan, singkitan ni mga katotay mga huran. Amo ini tungtungan singkitan niyo. Konsum kunisa mo rin indatungan singkitan niyo. Angkan pagsadyahan na to, karena ini hakika, matanto sila rayba fiha, matanto din ini mga katote, mga wayroon paghawal-hawal, wayroon pagduaro at tumatungtod. Innahal hakikatul lati tunadi bi'a'la sawtiha, ayyuhal mutakathiruna min hutamid dunya, istaykidu, wanzuru. Kaya sa munatod, amuin manawag-tawag nun haon. Sin sa taamuin, kanunugan nila yung panawag-tawag. Sin mananawag-tawag nun haon. In tawag ayyuhal mutakasirun. Ya kamu mga amuin, nagpataod na sadya, nakpun na sadya sin pangalta, naktipon na sadya sin katan, dinisan. Kaingin-ingin ang liha dun niya. In paglawag sin ata, in pagpataod, pagpataw sin ata, pagpataw sin anak, sakali dun haon, sawab, naligap dun haon, wala nila kaya panumtum, wala nila kaya pag-ibadat patuhan, nasasaw sin yaon, nasasaw sin dunya, apag-apasan sin dunya, nabati ka mo. Kita ni baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparman niya, alhaakumut takathur, hatta zurtumul maqabir. Yari imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin panghimati hamang manusia. Amuin nasasaw sila sin dunya, lima sa padunya. Ingkaingin-inginan sin dunya, lingkat sin dunya. Amuin siusukat sin sila in dunya. Magpun na sadya rin dun haong, kaya lulupahanin adlaw akhirat. Kaya lupahanin adlaw susungon sin sila, makasayo sila hatta zurtumul maqabir. Makasayo na sadya sila sa hingga dagpakan na sila sin kamatay. Sa hingga yaon na sila halom sin pakubulan nila ampa sila makasayo.
Wala nilagyan na naman. Yaon na sila halom simpakubulan mga katotay manghuran. Na di na hikapagmumpa at ubos na amal, ubos na hinangkatan mga palangwan ko akam Islam. Yaon ni nagpataw sa sin arta, nagpataw sin anak, nagpataw sin indaginis na katan, nalulupa manumtum patuhan, wala ni kaya pag-ibalat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aon waktu yaon ni arta, tumawad pa. Aon na hambuok bulawan, tumawad pa. Diyan tunasad din hinang si Mano siya, mag-apas sin dunya. Mag-apas sin lingkat sin dunya. Kaya lulupahan, intungod haadlaw susungon sin siya. Niyan mga palang ko akam Islam. Nahangkan, suway kita niyo matyaga, ayaw kita niyo matipo sin dunya. Ayaw kita niyo matipo sin alta. Amuin mahinang parsababan, hindi na ito ikapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy makasayo kita no, yasin habayta sin ayat sin Allah ta'ala kain siya buta, alhaakumut takafur, hatta zurtumul maqabir. Ito mga sila, na magpun sadya sin alta nila, nagdaya na sadya, maumisan magpawa sin alta nila, maumang dihil-dihil, magpahampit sin alta sin Allah subhanahu wa ta'ala biyus kanya dun ha. Insa kaula-ula siya pumakka dun ha alta niya yun. Yan upahan niya hadlaw susungon tay kuran niyara in dunya ini. Na doon, wa fi hufratil qabri dayika, mga katotay manghuran di ikay barat, insigpit paghulaan si Mano siya dun haon. Lando masigpit, nakakita na kita nyo katan. Biya diin impagpubul, biya diin imbubutangan sin kita ni Mano siya. Lando in sigpit, lando in katigidluman, lando in kadahitan niya on naruni mangungot ko. Kuma na dun ha, mga katotay manghuran. Tata ini niya mo intumatang suimi sin kata, sin sawat mo, sin pangalta mo, sin kata, sin sahada mo, uno-uno katan di hawa ko sin gumi. Ikawin mo katan, mga katotay manghuran. Way iruon makapin, doon halom simpakubulan malingkan amurain ammal. Amurain ammal ibadat sin kita ni makapin. Amurain piyagtuyuan na to himinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin tiyatay masin Allah subhanahu wa ta'ala. Tainguan na to imbita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dangan na to ini pagkasayuhan. Siya sambut si mga kaguruhan na tumulya. Yatba'ul mayyita ila qabrihi thalathatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yato kaya riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Ang ini suway na tudung-dungan marayaw mga kakasiko akam Islam. Asupaya kita nyo di mahay na sin dunya. Di kita niyo makawa. Hakaibug-ibugan sin dunya. Karena tay kuran na hati. Tay kuran na to dahati mga katotay manghuran. Insabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magad hataw nawapat yaon. Magtupakubul magad kanya. Tuim magad kanya. Tuim magad kanya. Bangin hambuk pusog yaw nawapat. Naon isang tu humatud kanya matu pa pangungubulan. Muna ahlu in anak asawa niya. Magad kanya. Inarta niya wa maluhu magad kanya. Bang aon arta niya. Aon mga sasakatan niya rin, mga hilaks siya. Magad isab amuin paghaturan kanya. Aso. Iwan na si kata. Na adapun fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Magbalik da, magbing da indua. Hambuk din makapin. Tunggal hambuk din makapin mga katotay manghuran ko akam Islam. Uno waha. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Magbalikin ahli niya. Di daw umunong kanya. Misang pabiyalin ng tangis niya. Malasatod ako kat ama. Malasatod ako long niya. Paaban ako. Paasaw ako. Isusyo na madunahon. Sa wayroon daw umunong kayo. Wayroon dan maya. Amuin umunong magad kayo madunahon. Palong simpakubulan.
Na magpay na yan, inata mo damik yan. Adapun, wayabka amaluhu, makapinda. Makadun kay mo inhinang mo inamal mo. Insimu day na amal mo marayaw. Iwasin amal mangi, yan imara mo lulutuanan, makadun haon kayo. Na, yung mga bariman, hindi sila mabaya, malugi, hindi sila mabaya maminsana, indaw hatun nila, mag-amal sila marayaw, asupaya kahampitan nila din dito hat. Yat ko mga kataw tayo manghuran ko. At alam yayat to, pagkahabiyayat turaan lo, ayaw kita niyo magupasing kabuhi. Yari kita niyo dilihilan, pabihusan pa sinallahu ta'ala kabuhi. Yari pa kita nyo namamanaw-panaw di hangin lupaan. Yari pa kita nyo nangangaon kausing ka nikmat-nikmatan di hababosing kumi. Tihil katutan nyo sinallahu ta'ala. Ayaw na to upasun. Ayaw kita nyo magkufur ha mga kanikmat-nikmatan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kapila ni Manu siya, nagkukufur da hanikmat sintuhan. Inhinang, amuin mag-inom makan na sadya, inhinang. Yato nin hinang niya mag-inom makan, iwan magtug na sadya. Nakauno-uno nila. Insa kaula-ula, sila yaw kumaka sila di hadunya. Yaon na makusahan na sadya in hinang. Inuun na pikir nila, inusahan nila, haadlaw akhirat. Inusahan nila niya pas-apas, usaha pagdunya sadya. Nasumod dito ha ayat yat, mga katawtay manghuran ko akam Islam. Nahangkaling ha mga karukun-rukunan sin iman unum. Wa min arkanil iman sittahing ha mga karukun-rukunan. Amuin iman, amuin unum. Amuin wajib sin kita niyo. Inangon palaksayahon, al-imanu bil yawmil akhir. Lako darin ito, impag iman ha adlaw akhirat. Wala kita sin matatay nga sin kita niyo. Wala kita sin mata sin kita niyo. Sahatat kala inyaon, biyeta sin Quran, biyeta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na maratsayan kita ni. Isan wala kita sin mata, sa kita sin piaratsay sin pangatayan sin kita ni. Amo yan yung mga bar-iman, mga katawtay manghuran ko agamis na. Kaya daw akhirat, amo yung mapuwas sin kamatay sin kita niyo. Yan mga palang ko agamis lang. Na dun haon, na halom sin pakubulan na tunhaon yaon in tatandasan dunhaon dakula tumasaan na dunhaon madawhat niya in kasanyangan halom sin pakubulan niya tumasaan na isab kasiksaan dakula atawakan in kubul yaon wahinang niya amo in jambangan halom sin suruka. Mahinang niya tandawan, hambiyo ding halom sin surwa. Makahamot siya dun haon. Tumasaan na isa imano siya. Mahinang niya lihak in halom sin pakulan. Mahinang niya tandawan ding halom ading hanar ka jahanam hambiyo maon. Dihi kay barat in paso mga katawtay manghuran. Dihi kay barat in kabinsanaan, in kasiksaan. Nawayro mag-ingkar ha mga ini. Kaya parat saya si mga bariman. Di ini manjari pindahon. Di ini manjari amuin hikiyas mo pa dunya. Imparkalain. Nabang sadya. Biyukis sin Allahu Ta'ala. Inkahalan halom sin pakubulan. Impagsiksa. Impagpinsana. Imangungut po in silawak sin taudun haon. Bang sadya biyukis. Amuin piyakwang katutan niyo. Maray awon-awonin kita niyo. Ang sarapat di namig halaw si masjid. Di na makupas sin waktu ni sa sabab sin iman. Asubab sin tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala na wala yatupya kita katutan. Tuway kakitaan sin pangatayan. Yan mga palang kuakam Islam. Na hisi si malapas dun haon, alhamdulillah. In siya sa sanyang-sanyang. Na amo yan in hikmat, sin iman. Amo in mag-iman kaw sin amo in gaib, gaib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naning ha mga dun haon, halom sin pakubulan niya. Amo in
tandasun sinallahu ta'ala halom simpakulan na inahambuk usuk, asuhun. Isin Tuhanmu, man Rabbu, wa madinu, unin agamamu, wa man nabiyuk iban isiyo in nabimu. Nah, imang beriman dia kani, maka jawab saja. Maka jawab saja imang beriman, inaris mga beriman, hamanga pangangasuudun haun. Rabbi Allah, in Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, hawak ko siya sumun. Wa dinil Islam, in agama ko, in agam Islam. Sabab hihinang simbiakan yung beriman, kaya hakad nila. Hihinang nila bang uni kawal si agam Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban in Nabi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amiyat to in hikajawab si mga beriman. Automatic ba to'y makajawab sila. Wairoon namuin laung ta amin ang palunhaw sa automatic ba to'y makajawab sila. Sababin niya, tujabisin Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Patattapun da sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila beriman, papamungun da sila, papalaptikun da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Singkabtangan, amuin hika rida sin Allah ta'ala kanila. Ikalapas kanila, makapamung sila sila ilaha illallah. Di pahadunya, pipul sila launta. Yaon na sila hanaja sa karatal maut, imang beriman, biidnillah subhanahu wa ta'ala, karena janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, patattapunda. Impanindog nila dun haon. Demikian hadlaw akhirat. Biya na si mga pangasudihay ni, kajawawan si mga sila beriman. Namura-murahan inya to, ini makalamot kita ni mga tao tayo manghuran. In kauli niya min kalimatut tauhid, amun mamula ilaha illallah, inya to ba hakawa fil hayatid dunya, biasin siyabot yatto hatafsir al-Baghawi, amin panafsilan niya. Demikian ni amin qabla al-maut, wa fil akhirah amin dunhaun, amin nahalom simpakubulan niya, namo yattuin, amin long tampanafsilan sim mga sila mananafsir dunhaun. Napatutugon, pajawabon na sa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Adapun, wa ammal kafiru wal munafiq, adapun yung mga sila, nakukufur patuhan, yung mga sila, yaunin nifak, yaunin kamunafik nila, na inhikapamong nila, di sila makajawab, amurain hipamong nila, la adri, di kulaw niya kaingatan. Yato mo sa isintuhan mo, isin nabi mo, unin agama mo, di makajawab. Amurain niya, la adri, sami'tun nasa yakulo na sayan, pakuntuhol, di yung kusad din mano siya na, kaya mong kusad din nuno kaya pamong nila yan. Nabang di siya makajawab, amo yatin jawab niya, amo inla at di ko kaingatan, amo kay man ang riwayat, amo in pamuni amang siya. Daw si mga ulamay tahayat tumag aang sadya siya, sabab simbakas na simampay kanila ipatumtum, sim mga kaguruhan, ipatumtum labay ning ha-Quran, ibay ning ha-Sunnah, kain sila magbutabi susadya. Di manay mai. Inda sutayan imyam pa, inda sutayan ng guru yan. Inda sutayan guru, inda guru yan. May kanindira, kalam sintuhan, iwan sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natanam, kauhaadlaw mahuli, biya ini inda tunga si manusia. Di makajawab mga katawtay manghuran. Fayutrabu bimitrakatin min hadid. Takahawa siya di makajawab simpang asubahalom simpakubulan yaon. Yato na siya tukulon simmaso. Di ikay barat ng katawtay manghuran. Tukulon simmaso. Pa ampa siya similawak. Similawak sinamuin silawak di ikay barat. Karunuan singkatan silawak simmano siya mo intiyo tukulon haw bibinsan na halom simpakubulan. Karunuan singkatan. Amura hindi makanong imano siya. Tawabang sadya piyarong hamano siya, na agon-agon. Di nila hikatog mga tautay manghuran.
Na makarungog katan in mga hayop. Amo rin mano siya hindi makarungog. Amo silawak si mano siya alam sin pakubula. Na piyagait katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palang ko agam Islam. Nahangkan bukon ula-ula. In uhulaan sing kita niyo. Naway roon bulirapat na amo rin datungan na to katan. Na ikaw na si Nabi sallallahu alaihi wasallam siya apabila maubos niya na magtanom at niya mangubol dun haon ang mga sisyo na tumindog siya dun haon ang pasaimian istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Ang amin insun na pag hinamon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang inubos niya na hitanom namuin mayat yaon apa sa timindog dun haon imiyan siya napangayo inyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala tayo manghutni. Iwan napangayuan niyo bang manin siya dihilang katatap makajawab da sin pangasuo dun halom sin pakubulan. Amoy lapasan sa dun haon sa wahabya yalong niya aasubuhon na siya. Yato mga katotay manghuran. Na Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyawaitan kita niyo. Daing mga kaibanan amo in kiya saksiyan kiya masahan sin siya. Amo in piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. In mga tao halom sin kaminsanaan. Labi-labi na hawak to pag mi'raj sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag Isra niya piya kita sin Allah ta'ala in mga kahalan si mano sa kayo na amuin najujul dyan nabibinsana amok na rin dito hato piya na sinamin kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ra'a alladhi yanamu anis salatil maktuba amuin magtugtog sadya in siya hinang niya ingatan niya na waktu na yaon sa hinang niya magtugtugan sadya sambil mangliun in waktu na in hadlaw mawahuwa yasuktu ra'su bil hajar. Ipukpuk niya matpinuun niya pabato. Hadlaw. Yatong kita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In mga yato amin mga tao. Amuin. Bisan waktu na yato ra natuto. Tuurun niya. Magtugtog din dun haw. Na yan mga katotay mo. Nadamik yan. Kita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In mga maghinang sing kalumuan. In mga magsisina dun haw. Piya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala kana biyayaon na awon biya mga maraan na mga hinang parkala ini sawab sin kaywa ng pagpasad sin mga kamamaasan na kaanakan nila natimaod na inamuin hinang kalumuan haantara sin mga kabataan biyayaon na hadlo mahuliin sila ini na biya sin yaon diarangdang yaon imbaga kayo ni narkaham in hababawsin sila ha. In kasiksaan, di kay barat mga palangon po akam Islam. Damit yan in Nabi sallallahu alaihi wasallam kita niya. Wara akil riba wa huwa yasbahu fi nahri misli dam. Wa yulqamul hijaratu fi famihi. Damit yan amin kimakaon singgan na riba, inusahan na din hariba. Nakaganda riba, dunhaon. Yakto lima lango ilaw ni amo in hasop amo in ha suba biya sinamin biya hamo in do hadu yaw na damikyan ang pahimin isungit mon kanya imbato palawam amo in hasimod niya pakaumato kanya walaudu billah nahangkan kabukaan na to mga katoten manghuran ko akam Islam damikyan kaymanan upamahan niya kita si Nabi sallallahu alaihi wasallam imanga sila amuin yaon kimakaon sin unod sintay manghud niya yaon nang lilimot sintay manghud niya nahadlaw mahuli wahum yakhmisuna anfusahum bi adfari min nuhas magkamas sila simbayho nila amuin janggayan mang biakato yaon inamuin lima yaon gumuton niya impamayhuan niya. Na inahihi Ibnul Qayyim rahimahullahu subhanahu wa ta'ala
أكثر أصحاب القبور معذبون والفائزون منهم قليل. Lang Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, in kamatauran law niya halom simpakubulan, ya azab. Sisiksa in kamatauran halom simpakubulan. Wal faizu minhum, in mga nalagpas tunhaw ng paruntungan, salatda. Salatday malagpas mga katawtay manghuran. So, padawahirul kubur turabun. Wabawatinuha hasaratun nu'adab. Tupat pa sinilong Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, in yari hawabaw sinamin pakubulan niya tinalupa, adapon inyaon na halom niya yaw ning katan nangungutkot, ayaw ning kasiksaan halom sin pakubulan. Nahangkan, aunun na to imaktawat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran, ayaw kita niyo magugpas sin wakto sin kita niyo, ang ilaw mo asalda, na makulasok pen pamaranan ko, bata pa ako, bataw pen arta ko. Ayan, ayaw. Di mo kaingatan, in kuno kita abutan sin law takamatay. Na insalag-ulag po, kalagpasan, mahinang parsababan. Din mano siya, malagpas siya dun, halom sin pakubulan, malagpas sa sin kasiksaan, so ay dun haon kan mapamatan niya, tahqiqut tawhid. Suwayaw ning panawhid niya sa wasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabdu syirk wa tamdid. Iwan layuan nin hinang. Ingkatar sin hinang hikapagsakuto niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw to siya magsakuto pa to. Yat to mga palampa kang Islam. Wa ada wajibat iwan sin pagtunay sin mga kawajib-wajiban. Amoy diyak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarkil muharramat. Iwa sin mga paninggali, sin mga katan, hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuyak to isalag-ulag ubang kita ni mawaya malagpas halom sin pakubulan na to. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, yawin panawhid mo, tawasain panawhid mo, yawin haakida sin ahlus sunnah wal jamaah, wala komyumutas, lalayuan mo inhinang kasyirikan, lialayan mo hinihinang kakufulan, lialayan mo hinang kabidahan. Iutunay mo imatan pagtunay ha mga kawajib-wajiban. Laminay sambahayang 5 waktu mga katawtay manghuran. Ayaw natutod pahil-pahilon. Ayaw natutod gaan-gaanon. Na, وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِ فَلْيُبَادِرْ إِلَى قَضَائِهِ وَمَنْ تَلَتَّخَ بِمَعْصِيَتِهِ فَلْيَغْسِلْهَا بِمَاءِ التَّوْبَةِ. Naisising kaunan aon kapatut sintay manghud niya dun kanya, naan niya yan intay manghud niya, nakawanin arta sintay manghud niya, napustaw niya, uno na kapatut sintay manghud niya, ando pag-us-us kau tunaya. Tunaya, in kapatut niya dun kay mo, para wala pa di maragpag impagsusun. Na, bahang kalumian, timaksiyat, yan yamin kakahinang mo, ando, na, kapiksikal sinhinang maksat tunhaw, suwayang us-usun lanuan bagtoy, uwasan bagtoy sinamuin pagtawat. Inna Allah yuhibbut tawabin, wa yuhibbul mutatahhirin, karena Allah subhanahu wa ta'ala, lando makasimala sa mga sila, magtatawat, makasimalasain Allah Ta'ala ha mga nagsususi, dahing harusa, nagsususi ding ha mga amuin dusa, kiman ding ha mga uno na hinang kalumuan, nagsususi singin hawabaran niya. Yato mga katawtay manghuran pa akam Islam. Damik yan ika parihala sin kita. Yung maparihala ko ding haadab sin Allah subhanahu wa ta'ala, dun halom sin pakubulan, suway ko nangangayo pa Allah Ta'ala, mag-istiada ka, magtaawud ka kanya, mangayo ka, tabang magpatilibon ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga amuin kasiksaan. Yan, nasimbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات
ومن شر المسيح الدجال. Amo inimbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkan sa kahawa kita dunhaon. Amuin doon hata syahudul akhir na dita ka amuin biya may ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw ta kalupahan magpatilibon kita. Amuin haupat ini nagtara sinamuin lando ing kangian kabinsanaan. Biya na si muna piyak patilibonan tapatuhan. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam. Ding ha'adab sin jahannam. Narka jahannam. Wa min adabil qabri banding ha'adab sin halom sin pakubulan. Yan na sin nasabot ta mga katotay manguran. Damit kaya magpatilibon ko ding hafit na sin amuin kampit na hakabuhi iban hadun hakamatay. Iban kangian si Masihid Dajjal. Amoyat to mga palangwan ko akam Islam. Amuin bangman kita niyo lakpasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon halom kasiksaan, halom sin pakubulan yan. Damikya mahinang nato. In katan di akal sin Allah ta'ala labi na isang bahayang. Amuin mahinang nato palitaan halom sin pakubulan nato. Ayat to rito murah-murahan. Patubtubon na mo dihay ni pagkamiabot na in. Waktu-waktu sin kita niyo. Napatauron na to yung pagtumtum sin adlaw susungon adlaw akhirat namikyan labi-labi na in tumtum na to daran in yaon halom pakubulan namin panagnaan uhulaan sin kita niyo na lando makadahit lando in katigidlom in kabinsanaan mga katawtay manghuran na in makalagpas na katutan niyo in pag-amal ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan mga katotay manghuran kakasising kami hay hapag iman ini hanukaraan kita no sin Allah subhanahu wa ta'ala taupikan kita no sin Allah ta'ala in sumung pa in ibadat na to in pag-ibadat na to amo in hikasung sin lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan malappasun kita niyo halom kasiksan halom sin pakubulan halom sin narka jahannam lapay na in ahli sing kita niyo katan mahuli itukbal na mo balik pa kaputswara. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.